turasaba abayobozi wa polisi y'Uburundi kwegera kugira ngo ashyikirizwe recognition award y'ubuyobozi bw'ikipe ya PFC. Thank you so much, Azam FC. Thank you so much, Kwachiri Police FC. East FC Police. Ubuyobozi bwa polisi barashimira cyane polisi kwitabira irushanwa amakipe yakinnye kubyitabira barashimira cyane. Thank you so much. Ujibushimira rero abafatanyabikorwa n'abaterankunga bose bafashije APR kugira ngo igera y'abayizi igende neza dushimira ikipe yose. Thank you so much teams. Nabise amukicara tukasarisha akomeza dufashe muri abafatanyabikorwa n'abaterankunga badufashije ngo igera y'abayizi igende neza. Thank you ISK, thank you Azam, and going to say I can have a seat back. Dukunda cyane nawe azadufashe gushirira abafatanyabikorwa b'abaterankunga b'igera y'abayizi. Kandi muri uyu mwanya twakiriye chairman wa Police FC Nice TK Investments Azam. Munyemerere twakire Afande CS adushimire Azam. Wapenza ko ufite awazi ya Azam yakegera hino kugira ngo yakuwa CTS ufashe kwishimira Azam. Thank you so much, Azam. Thank you. Twakiriye chairman wa APR FC aduhembereye Nice Rwanda National Investment Trust. Narakoze cyane Nice. Twakiriye kandi muri mwanya Afande Nyakarudi aduhembereye TK Investments Creative Agency. Reka muri mwanya twakire Afande Alex Ayademba, turabashimira. Reka rero muri mwanya twakire chairman wa Police FC adushimire Elizabeth. Elizabeth, thank you so much. Thank you so much. Reka chairman wa APR FC nanone adufashe gushimira P1J. Turabashimira cyane. Imenyemerere muri mwanya dushimira abayobozi bacu bose
badufashije gushimira ndetse no kwishimira abaterankunga n'abafatanyabikorwa bose biriya yamayise. We thank you so much. You may kindly have your seats. Thank you, MC Bwana. Reka babwire ko amakipe yombi yamaze kugera